Karon guys, ako mong tuduan og saan pag-create og thumbnail sa inyong mga YouTube videos. First is, ang inyong gamiton nga app is thumbnail nga app. Then, i-press niyo na siya guys. Then, press the thumbnail maker. And then, press the camera. Anya, mo choose mo sa inyong background. I-press niyo yung lingin nga naa sa tapad sa kuan. Ano guys, kani siya guys. Nya, papili mo og background. Then press the text. For example, how to make a YouTube playlist. Pwede mo mapili kung saan color yung ganahan guys. Pwede black. And then, ang iya pong font, pwede po mo mapili either kani. Pero ang ako kanira siya. How to make up YouTube playlist. Then, press the check sa naa sa upper right side. Then, save. Okay. And after that guys, go mo sa inyong YouTube studio. And then press the video nga imong gustong butangan og thumbnail. For example kani imong i-press ning murag lapis sa tunga dapit. And then press again the murag lapis. Then press the change. Like that guys. For example, kanila nga akong ikuan og balik. Kana. Katong ginama nako sa previous nga gama nako. Pero pwede ko po itong ginama nako karon guys, pero karon ahong ikuan nga gihapon. Same ra gyapon ako ang thumbnail guys. So after that, you press done and save. And then that's it guys. Nakagama na mo og YouTube playlist. How to make YouTube playlist sa inyong thumbnail. Inganaon na ang paggama og thumbnail guys. Kung naka-help ninyo ning video, please like and subscribe to my channel for more videos nga akong i-upload. Thank you for watching.